Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Isambula binakasi kuongwa na Vakaleleka ni nondo itukutuku enambongi ndaindai. Sabandita ka Mohammed Sanim na Registrar of Political Parties ni abwakukota kimaibuana ndoni wa salva lawa ni Professor Biman Prasad na ililiu ni NFP mekakwa ni badilabo indoni itukutuku membaleta na vingarabi ni songo. Emai wakta kilaitiko yanamantaka ni kuwa maina Registrar ni sabwande wataki na kisiongo katadhuruki na Prasad kina matambosi ni Faikek. Ngoe sema tiku nga kina dhaubo ilawo isulio Professor Prasad kina isongo ni NFP na runundolu tini kaono kina runundolu tini kavitu kasibia na yalala ni lawo indondonu menda usulia endua na lewe ni songo. Isulio Professor Prasad rota ni roa sanga bulu kawalu na undolu rona rau lima sanga bulu karona dola ya mikao sanim ni vika ibadoro Professor Prasad evroka na lawo ni Political Parties Act ni runundolu tini katolu. Wanitako sanim ni nasenga ni toriba mama na matangali kisi bongo kana maki mena ngai tasere kataliti indoni tukutuku ya singa moniti. Sangata ni kuwa na tambana ni buka na Fiji Airways na itukutuku ni tiko na bibu andu inditaki kina bibu alomataki na loma ni kambani. Na bibu itaki ya kota takitingu na Flight Attendants Union ya na madha wa sauti maikaitingu na President ni Union ya chasa ya Magun ni se wakadhawa na turita mata takadaka ni utitingu ya wana vula mebaka nirsenga ibwadi ngwitinga ibwana nrau ndaubuka sena cabin crew ya mekano Fiji Airways ni senga ni rawa ni ruto na somitaro mebaka ni se tigo na linga ni lawa na vika unguri ruto tomana ni senga ni beba ndu ndu takitigo na turita matakadaka keni tutuba ruto ndo toribaka tolso bulu kalima na mbita kia na dhala ni lawa hersama ikune takadaka rawa na ruku ni tubutuba watu kaitiko na yellow ribbon ya tiku toriba kitingu mai ni tubutuba ngwa na rono ndolu tini kawalu ya wanu nobi moto sartingu mai na kena didi tiku mai ya na kena lourai mernan bau rawati rabakaira ya na ngone rasa suku mai kena na ngarabi ni ken ritutongi mai kai tiko waisale songora klo ni tiko sona kambani rasa ngwale saranga mai bakaira merabari takana nonra raw ni bebuke na tiki nongo kini tukutuk ningito na nama kendo na timi bo mena mai labeta tiku na mbilo lebu ni sot-sota ni katin katolu ni Fiji beta sabu sevens ni ambaki ngo go salamu ratinga na non rto senga ni mai bola yava en sot-sota ni ambaki ngo na timi ni na tandra arto wanganga en ngito ni ambaki sauti kena balembale ni nama ki mena kokwa dhake na vingati en sot-sota ni ambaki ngo ya sona timi nama kitiko ya na ulu ina kau babas tambandamu bakakina na Barbarian Brothers sot-sota ya nati kubuta kitiko na lotu lebu ni madhawa katumai. Maita baikir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na keni kure raunio ni na rungoda ya na Bula FM kena Radio Fiji 1 ni wadhingu binaka. Bula, I'm Miri, I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.